Fatalo fatu le fa'afogaga le mamalu o le atunuu ia ma se fo'i latou lo'o fa'afoga mai mo mai ia atunuu i fa'afo i luga o pega o so'ota'iga i lenei fo'i polokalame lenei taeao ma e fiafia i fa'ailoa atu lea ua mafa'atasi ai ma le tamaita'i ofisa sinia o le ofisa o le quarantine ia po o le ofisa o le fa'asu sa mo nei o le a fa'apeona siligia i le tulaga o le fa'asuina lea o nisi o oloa e auina atu i fafo ai maise ai o tulafono ai ai i le puipuiga a le ofisa o le fa'asu po le quarantine mo le tatou atunuu leo mafa'atasi ai ma le tamaita'i ofisa sinia ia Jackie Adams la ia fa'amatalaina fo'i ia le tulaga auala ese ao ona uia e le atunuu ia ua le puipuia ia o nisi o loa i lalo o le tulafono fa'asu mo le auina atu i fafo ia i lau suga le tamaita'i ofisa lau suga Jackie Adams e mafai ona e saunoa i le uia lea o le vaega nei o fa'asu mo nisi o loa e ao ona fa'asuina mo le auina atu i fafo ia fafetai lava lau suga fa'amuamua lava ona fa'atalo fatu fo'i le malo le atunuu o lo'o fa'afoga mai lenei pokalame ia fa'apena fo'i ia ofisa ese a le tatou malo ia auā fo'i ia le aga'i atu i luma o le auaunaga le vaega nei ia o le matovaega nei ia pe ona ta'ua o le vaega le quarantine ia pe o tele fo'i o tagata e masagi lava na ta'u matovaega o le vaega le fa'asu ia pe o le matovaega lava e pitoa tonu lava i le puipuia lea o Samoa mai inseti ma manu fa'alafua ia fa'apena fo'i fa'ama'i e afua mai ai ia ae ele gatega e kele foi ia auaunaga le matovaega nei e fa'atino ia auā fo'i ia le puipuiga o Samoa ia fa'apena fo'i oloa ia e auina atu i atunuu mamao ia mo le silafia ia e le'i umi nei fo'i a ona tā atu ia le palolo ia mo le silafia fo'i o le palolo pe o se matai ai lea o tatou atunuu ia pe e ko'akele fo'i kagakaga o aku le ofisa siligia ia le auina atu lea o palolo i atunuu mamao pe o New Zealand Australia ia ao le ko'akele fo'i o kagaka ma fesili pe fa'apefea ona fa'ataga le ave o palolo ia o le kani lava ia o palolo i Australia e fa'asā ona ave o lo'o iai fo'i aiaiga i Australia o lae fa'apena ona fa'asāina ai le ave o palolo i Australia pe ave mata oi pe ave fa'afulisa pe ave ua uma fa'avela ia e fa'asā a o palolo la le ave i New Zealand ia o lae fa'ataga pe fa'apea la lea ua uma ona declare luga pepa lea pepa fa'amatalaga le tufatu i luga le va'aleli so e mautinoa lava e fa'akaga lau le palolo le ave New Zealand pe fa'apea la ua uma fa'atumu pepa la lea declaration form ia ma mautinoa la e malu puipui ia le packing o palolo a fa'apea o lae ave ua uma na fa'avela ia make sure lae ua saoga lemu ma lelei le packinga fa'apena fo'i pea fa'apea o lae ave ua uma fa'afulisa make sure lae fulisa lelei e le o iai se vai o to'o ai se itulou ia ma mautinoa ia declare luga le pepa a fa'apea o gaua pack lelei ae e le'i declare inga ia le possibility o go fa'aleaogaina i New Zealand na o le mea tāua lava ia o le declare Jackie ia fa'afetau leua e fa'ailoa fo'i e le tulaga le auina atu o le palolo e lea e fa'ataga i New Zealand ia ae fa'asāina i Australia ai mafanta matamai foi le o a o loa e auina i fa'afo e tatau a ona fa'asuina mo le silafia e le mamalu le atunuu mo le silafia i le malo le atunuu o lo'o fa'afoga mai o loa ia e mana'amia ona fa'asu e ave atu i Australia ma New Zealand ia o loa ia taipei o loa ia handicrafts po o mea taulima le lave e ia i e tonga o fala li'i o mea taulima ia ngaosi mai laula'au ngaosi mai pe o ato ia ngaosi mai i baskets ia ma o le tānoa ava bowl
o salu, o tauanga, o loa o mawhapena, mna o mir whai atu o le pepa al quarantine. Winga lai a batu lo ofisa ia o loa ia, e whai ir wha asu. Mo sila fia foi o le wha asu, e le whapea a e malanga ngei, nga e lakula ma ngiau pusa o whangai mea tau lima e whai ir wha asu. A wā o le wha asu a ia, lusul wha i tū la. Mo sila fia whapea e sau malanga e alu las whalaile, ia au ngei le aso lulu. Ia lea le wako o lau o loa le fia wha asu. A waku ngei, ia kua piki la ia alo ka hea o las whalaile. Langa e luasul wha i tu la lava e mana o mir whai e wha asu. Ina ia mautinoa lai ulu lein vai la au. Ma o loo iei ma se inseti po se manu whalafua o pipi i ai. Ia mautinoa fo i lai ua work le whaingot wha asu. Ia, once loe e maia le luasul wha i tu la lea, ia, e whaina e koe alaku ofisa en ke kanga ia kufo i le wrapping o loa, pe o ia konga o pusa ie ave i me tau lima. Ia, o le situ langa i o loa ia whakaika inga o ngiu e mga o mia le whai o le pepa lea ka o le phytosanitary certificate. Po le pepa pasi o loa lea. E mautino ai e whaatanga o na ave ia niu ia i ngei Samoa i o i mau. So e mga amia fo ila le waku o ngiu. I o le, e mwhai fo anga whai le tūlanga le i malai vale le. A whapea ua vave ona whai le malanga ia ua vili mai fo isesi mai atunu mau e waku ia ngiu ia. O tūlanga pena, e mwhai ona whaatino malai vale le. Ia ke sulan mata ofisa mai lai ba lele e fai lea sia singa ia ona fai atu e lole le pepa lea o le pepa wha asu ai kele la nga o i le vaenga lea pe o niu ai a wha pe o i e tonga ma mea wha pena mea tau lima e leia le vave a watu lo ofisa e fai atu e le wha asu. Minga teki lau saunoanga e le tau wana o atu le tangata o fia ave i le tonga i a po whale li po mea tau lima i le tau ofisa. Mo le whaatumuino le pepa le au le i tāpena ina i le whainga wala. Ia, o le tūlanga lava na, pe o tato atunuu ia, pe e kele ngā kuu lava le last minute ia ta penanga. But o le whautuanga lava ina ia sefe fu ia o loa pe a whape awina tu ia atunuu mau e lei lava le susu atu lo ofisa e a wako ia tonga po o me tau lima po o loa tai whapena e mana o mir whai atu e le wha asu. E o fia umai New Zealand ma Australia tūlanga na? Ia, o New Zealand ma Australia. Kusa pe o New Zealand ma Australia o le mea lava e lai mana o mia mai lātou. O le pepa lea phytosanitary certificate. Pepa lea wha asu le whai atuailinga luenga le quarantine. Kai pe o le pepa lava ngā lai kele ngā tāpā mai e New Zealand ma Australia. Ina ia whaatangai fo i le wako o loa whape nei. Whaatai jaki ia a o le atase e atu lai le si vaenga lea. I pete i o le tele fo i o tātou tangata e malanga i whafo. E o amma ave mo meo la au fo i whafo. Ia mo whai o mei o vai fo i mo ngase ngase. E ngase sa mo i atunu i whafo. E mese ni sida ma Australia. E mo mia la la nga e o tangata fo i ia Australia po New Zealand. Ia ma watu ia la au le mo ngau singo vai sa mo le astulanga i le vai. Ia, o tūlanga fo i lea, e mena o mia fo i le a watu i lo ofisa. E mena o mia fo i le a watu i lo ofisa ia kai pe o mea i o lau ngongu po o vai ngongu. Ia ma isi lau la au vele whai ia vai wha Samoa. E mena o mia le waku lo ofisa. Ina ia fsilingia fo i lo ofisa po o lau la au ia whaatanga ona ave po o whio New Zealand, po Australia, po Amerika. Pe whaatanga atu i atunuu la, e mwhailanga whai atu ai ia le matou sosoani. A whape whaatanga, ia ona whai atu fo i ia le tūlanga lea matou te asia, matou te ilo le leia lau la au, po o lae le lei, ma o lae le o iei ngi inseti po ngi whaamai o maua ai ia lau la au. Ia, whapena fwoi ona whai atu ai ia le matou pepa wha asu, po le phytosanitary certificate. Ina ia mawhai ona ave ia tūlanga whapea. Halo whaftai.
ole vanga muli fil ai ala so to mai tai official quarantine ni so tau bafa vo ese mai vanga pe on tata ua o lo nalo tula fone le fa asu ona pui nalo tula fone le ovina tu fa pe le uru malisi o tau bafa pena faftai lava mol fisili mol sila fia le umine ana fatanga tule ave le ulu vela i Australia o New Zealand lai fa lava o le ulu vela la nga o vaenga le wa uma ona ilo le mtanga luenga o la wala to mafai ona ave le ulu vela i Australia kai pela o le fatenga ngal vaenga le o fama jole i vaitele la wa ye ala to masini fa pizza en fai ona fa vela ile ulu ale tulanga fo ile nga o commercial po o vaenga fa le ave e koe fa tawa tu i Australia so tulanga nga elem fai nga alu fa nga le sesi ngata so ngata lava ma ave ile ulu vela usai e mana amia le flu atu i vaenga fa macho vaenga le fa macho e vaitele awa o la to le o mana prove e la to te aveina i le ulu vela ale aveina foi ulu vela ku so le ave koe fa kau i Australia ale ulu vela foi la nga ko sila fia nga ele vai timing fa sa ai nga ave fa ne tanga to atasi le ai fa sa but on me wa kau improve ai o la uma fa nga ave as a commercial so o kilonga o ia fale loi Australia le ma ona filfilie vaenga le fa macho e fa tawina ia ulu vela aya fa peos tanga to fa nga le to atasi mana o ave sanga ulu vela ia fa malulu atu le la vai fa ia fituna inga le almtanga luenga ia malvaenga a New Zealand Australia ina mafai ona toe faatanga atu le ave o ulu ia ulu vela atu nei Samoa awa o le vai taimi tonu alenga nga faasa ina ai awana tu lai mai ia le faafita uni pena ese se ainga nga ave se lato umu ia ai fai aku ia le asia singa le vaenga le quarantine i New Zealand ia ai mo atu ai o lai ai ia ngi mon kamai mangu lai pepe ai puso lai le lenga nga fa mamai nga po le kulanga wo ia pe kulanga nga ua le nga koe fa sa ia le vaku le ulu bela ia tunu mamau ai fa tai wo ye ia le tulanga le wo mafai ona awina tu fa fo ulu bela ai wo nga o vainga la le fa macho mo le fa tawina fo ia tunu mamau o i pe Australia lava ia New Zealand ia mulai e faifutuna inga ma New Zealand ina ia tom fai ona toe tala ina ile avanoa le tato e ave toe tato umu vela le ulu vela i New Zealand ma ro fa tai jackie o te manatu ia ua lata fo ina mai alu taimi ai o yesi si vai nga fo le ta ua e fia sa uno ia o le fa mai ina ta program ia o le langa o tatou ava lea Samoa ia mo le silafia o le ava le ua uma ona tui o le ava powder ava malu ia ava malu e faatanga ona ave pe faapea e declare a faapea lalo me 10 kilo ia le mamafo ava e faakanga ona ave New Zealand Australia ai declare lunga le pepa lea whamtalanga lea tuina tu ia oipe sua tulunga vaalele. Ai a whape ova atu mai le 10 kilo. Ia imla ambia lola ia pepa pe mitsa mai le atu nuu le pe o Australia. Le avenga ele ava ia ma le pepa atu nei. O le phytosanitary certificate pepa le whaatanga iona ave. Pe a whape la le o le ava malu ai ova atu mai le 10 kilo. Ia o le situ langa ia o le tato hani, kako loko hani, ia i whaatanga fo iona ave i New Zealand Australia. Ia e mana amia fo ile pepa ale matovaenga nei. Ia mo le sila fia o le tau o le pepa, ia e taungo o fia lava. Kusa a whape ave whaangale e tangata to atasi as a private. Ngā le 10 tāla, ma le 10 iwa tāla.
ia le whai atu o le pepa pe mita, ai a whaapea o se commercial, ia ese fo ia le tau e whai atu ai, ia le pepa nei, ai e maua lava le soasoangi pe a whaapea susua ku o fisa, ia maua uloa i e fia ave atu nu mamau. Ina ia fo ia se mātou soasoangi, ia awa fo ia le tatou tamau a inga, le awina tu o tatou o loa i Samoa i atu nu mamau. No winga na cheki le maua te lau saunanga ia o lo mwhaiana ave le avai fafu i tonu New Zealand fa pe foi la ma Australia. Ia sa o le e mawhai o na ave. Ai a whaapea e o lai lalo me 10 kilo ia e declare ai a whaapea o vata me 10 kilo ia e wamana o mia la ia le pepa la lea a mātou. Pepa ka o le phytosanitary certificate. Ia whaapea na alpe mita mai Australia. Le mai tai ofisa sinia o le vaenga o le quarantine. Le mai tai a Jackie Adams e tu sai mal whaatanoina o le neme ta opu whaatau i le o loa e awina tu whawhai hao lava o na siningia mauia ia le vaenga o le whaasu a o le awina tu whawho le e tu sai whai matula whono a tunuu ia o loo whaapeo awina tu iai ia nei o loa e mwhai ona e malanga maoi pe ona iai i New Zealand, Australia ia ma se vaenga o Amerika to tuli tau mai le vai asu se isi whapoponga le tātou poklame ma le vaenga nei o le whaasu po le official quarantine ai mo tem nei ia whaasoi fua ia.